Dukomeje kubasuhuza nshuti bakunzi bacu muduteze amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye, tugarutse tuzanye amakuru mashya, tuzanye update. Turi kuri uyu wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024, aho tugarutse tugiye kwimatatura tukubwira ido nido ku mirwano karundura yongeye guca ibintu hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko n'intambara yaguyemo abatari bakeya hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Rebero. Ibintu biteye ubwoba, amabombe akomeje guturika uko bwije nuko bukeye. Nkusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiye ngure munsi ya video ubundi nimatature nkubwira ido nido kuri iyi mirwano, by'umwihariko mbonero kubanza gusuhuza inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abavandimwe bacu badukurikiye bari hariya Nyanza Lake, nawe udukurikiye uri k'ibitoki nagusuhuje. Muvunyi Patrick uherereye i Bujumbura, by'umwihariko ukomeje kuduha inyunganizi, by'umwihariko reka dusuhuze n'inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cya Tanzania, abari mu Bugande, abari Sudani, mwese dukomeje kubasuhuza tunabifuriza kugubwa neza nk'uko twabasezeranyije. Aha niho ugomba gukura amakuru mashya, amakuru yibanda ku ntambara karundura ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu birakomeye, ibintu byahinduye isura, ingoma zahinduye imirishyo, amazi ntakiri yandi, hongeye kuba kurasana gukomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Amabombe azindutse acicikana mu mujyi mutoya wo muri teritwari ya Rebero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yazindutse ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, n'imirwano izindutse yumvikana mu gace ka Kirumba, aho bivugwa ko bombe karundura za FARDC zibyutse zicicikana, indege zibyutse zicicikana zinyuranamo zinyanyagiza ibisasu. Ni uguhera isaa 7 z'ijoro hagati ya M ndetse na FARDC bongeye gutana mu mitwe, ubwo amabombe yararimo kumvikana ku muhanda uva Kirumba werekeza mu gace ka Kanyabayonga. Bivugwa ko ahangaha humvikanye kurasana gukomeye cyane, kuko amakuru ashyizwe ahagaragara n'umuyobozi wa societe civile yemeje amakuru y'iyi mirwano, anavuga ko ingabo za Kongo FARDC arizo zibyutse zigerageza gusubiza inyuma M23 zikoresheje umuvuduko w'indege zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na kajugujugu. Uyu mutangabuhamya yemeza ko abarwanyi ba M23 babanjije guhangana bikomeye cyane n'igitero cy'ingabo z'abo Wazalendo n'Abarundi baturutse mu gace ka Gasando, ubwo baturukaga muri aka gace ka Gasando gaherereye mu ntera y'ibirometero 12 winjira hano Kanyabayonga. Bikavuga ko babanjije kugisubiza inyuma, ariko igitero cyakozwe n'indege cyaje ari uhehemure, kuko cyaje kishegesha kinarimbura aba barwanyi b'umutwe wa M23, dore ko ari imirwano izindutse yumvikana muri utu duce, mu gihe ku munsi w'ejo naho ibintu byari byakomeye, imirwano ikaze yari yongeye gutangira mu gitondo cyo kuwa mbere hagati ya M n'ingabo za leta y'i Kinshasa. N'imirwano yibanze ahazwe ku muhanda wa nete ya kabiri uhuza agace ka Gashenge ndetse na Rusobya muri teritwari ya Rebero. Muri iyi mirwano hifashishijwemo intwaro ziremereye n'izoroheje muri kariya gace, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru cya Kivu Morning Post. Iyi mirwano yabaye nyuma y'uko M23 yerutse gufata santere ya Kanyabayonga nyuma y'ukwezi kumwe, ikaba irimo irahangana n'ingabo za Kongo Kinshasa n'imitwe twaje intwaro irimo n'Abawazalendo. Kanyabayonga ifatwa na M23. Perezida Tshisekedi yahise atumiza inama y'igitaraganya, inama yayobowe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ategura mu rwego rwo gutanga amabwiriza y'ukuntu M23 igiye guhanagurwa burundu ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Bivuga ko iyi nama yitabiriwe n'inzego zitandukanye, abaminisitiri, abayobozi b'ingabo, by'umwihariko inzego zitandukanye z'iperereza, kugira ngo hakomeze
hashakishwe ukuntu hacibwa undi muvuno ugomba kurimbura aba barwanyi b'umutwe wa M23. Mu byo Tshisekedi yabwiye abitabiriye inama nuko yavuze ko ku kiguzi icyo ari cyo cyose byamusaba yiteguye kugitanga, ariko agaca agasuzuguro k'u Rwanda n'Ubugande. Ibi bihugu nibyo akomeje gushinza, nibyo akomeje kugaragaza ko bimushoyeho intambara, byikinze inyuma y'izi ntare za Sarambwe. Aba barwanyi b'umutwe wa M23 nabo kuri ubu ngubu bakomeje gukubita agatoki ku kandi bagaragaza ko batiteguye kuba bashyira hasi intwaro mu gihe bataragirana ibiganiro na leta y'i Kinshasa. By'umwihariko M23 n'umwe mu mitwe ikomeye, n'umwe mu mitwe ikomeje gutuma Perezida Tshisekedi ataryama ngo asinzire, bitewe ahanini no kuba uyu mutwe wa M23 waramaze kumuteguza ko witeguye kumukura ku butegetsi, witeguye kuba wamuhirika mu gihe icyo ari cyo cyose ataba yubahirije amasezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi ngo agirane ibiganiro n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Perezida Ndayishimiye Evariste ntako atagerageje, kuri ubu ngubu akomeje kohereza ingabo nyinshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha Perezida Tshisekedi mu guhangana n'umutwe wa M23, FARDC na M23. Perezida Ndayishimiye yikomanze mu gituza avuga ko ingabo ze zakubitiye umwanzi ahareba Inzega. Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi kuwa mbere tariki ya 2 Nyakanga yikomanze mu gituza avuga ko ingabo z'u Burundi zakubise ababaza umwanzi wa Kongo mu buryo asigaye akubita agatoki ko kandi avuga ko yiteguye kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yabitangaje kuwa mbere ubwo yari mu birori byo kwizihiza imyaka 62 ishize u Burundi buhawe ubwigenge n'abakoloni b'Ababiligi. Kuva mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 u Burundi bwohereje ibihumbi by'ingabo nyinshi ku butaka bwa leta y'i Kinshasa mu rwego rwo gufatanya n'ingabo za kiriya gihugu guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni umutwe w'Abarundi na RDC bavuga ko ushyigikiye uhanganye n'ingabo z'u Rwanda, ndetse abasirikare b'u Burundi boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwiwe ko umwanzi bagiye guhangana nawe ari ingabo z'u Rwanda. Ndayishimiye yavuze ko ingabo ze ziri kurwanya umwanzi mu buryo ngo asigaye akubita agatoki ko kandi agahigira kuzihorera ku gihugu cy'u Burundi. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi batewe, hanyuma Abarundi bajya gutabara kugira ngo ibyababayeho natwe bitazatubaho. Ingabo zacu z'u Burundi zikomeje gukubita umwanzi, zikomeje kuvugutira umuti umwanzi, bigeze naho umwanzi yifuza kudushozaho intambara mu rwego rwo kwihorera. Ndayishimiye icyakora yasabye abaturage by'umwihariko urubyiruko gukora bakanuye bagacana amaso kuko umwanzi ashobora kuzabaca muri humye. Perezida Ndayishimiye Evariste by'umwihariko yahaye ishimwe abasirikare barimo abafite ipeti rya Liyetona nk'uwitwa Mufotu Ndabakuranye, avuga ko yagize uruhare mu kurwanya umwanzi ku buryo umwanzi asigaye yirahira ingabo z'u Burundi. Uyu Liyetona Mufati ni intwari kuko abasirikare ayoboye barabizi ndetse n'abarimo guhangana nawe barabizi. Ubu bamukuriye ingofero bitewe ahanini n'uburyo ayoboye urugamba, ukuntu akomeje gukubita umwanzi uko bwije n'uko bukeye. Uyu musirikare Ndayishimiye yamuhaye umudari w'intwari ndetse anamuha ishimwe rya $3,000,000 z'amafaranga y'amarundi, hashimiwe kandi hashingiwe ku masezerano ari hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bashimiye undi musirikare witwa Nahimana Freeman wahawe umudari ndetse na $2,000,000 z'amafaranga y'amarundi. Ndayishimiye yikomanze mu gituza mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje gukubitira umwanzi ku rugamba, by'umwihariko Abarundi bakomeje kubaga nta kinya abarwanya umutwe wa M23. Ari nayo mpamvu mboneraho kubanza guhagarika amakuru nkasuhuza inshuti zacu z'Abarundi, by'umwihariko ingabo z'u Burundi zikomeje gukora igishoboka cyose mu gufasha ingabo za leta y'i Kinshasa mu guhangana n'umutwe wa M23. Abarundi kude chapeau, Abarundi mukomerezaho kuko ibikomeje kubera hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi bakomeje kugira uruhare mu mirwanire mishya, mu mirwanire igezweho, by'umwihariko ifatwa nkaho
aho irimo irasenya ibirindiro by'umutwe wa M23. Nubwo bimeze gutyo ariko abarundi nubwo bakomeje kurwana uko bwije nuko bukeye, M23 yivuga ko itazigera igirira impuhwe uwo ari wese uzinjira no ku butaka bwa Kongo aje guhangana n'uyu mutwe wa M23, ahubwo ko bazarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, by'umwihariko biteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyabashoraho intambara. M23 nayo irimo irakoza imitwe intoki mu kuba igomeje kugaragaza ko nta kintu kizigera kitera ubwoba, kuko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwanze ko bagirana ibiganiro. Kuri ubu ngubu Perezida Tshisekedi ashimangira ko nta nzira n'imwe azigera akoresha ibiganiro hagati yewe na leta y'u Rwanda, by'umwihariko Perezida Tshisekedi ashimangira ko u Rwanda ari rwo rwamushoyeho intambara rwikinze inyuma y'umutwe wa M23, ibyo ahakana yivuye inyuma mu rwego rwo kugaragaza ko nta nkunga n'imwe aha M23, ahubwo Kongo kariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi avuga ko abamushoyeho intambara nta nzitwazo bafite zo kuba bamushoraho intambara bitwaje ko ahonyora uburenganzira bwa bene gihugu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibi yabivuze mu ijambo rye yagejeje ku baturage mu kwibuka imyaka 64 ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye ubwigenge. Ni Perezida Tshisekedi yashinjije abo yita abanzi b'igihugu cye bavuye hanze bagatera igihugu cye bitwaje impamvu zitagira inshingiro, ngo bitwaje ihohoterwa rikorerwa abanyagihugu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati inzitwazo z'abaduteye bashyira imbere nabo basanzwe bazizi ko nta shingiro bifite habe namba. Ibiri kubera Kanyabayonga, Kayina, mu muhanda Bagotwa mu majyepfo ndetse no muri Rebero no muri Rucuru, Nyiragongo, Masisi ni igitero cyeruye ku bwigenge bwacu. Icyo ukora mu ijambo rya Perezida Tshisekedi ntagaragaza uwo atunga urutoki yibasira cyangwa ashinza, gusa bamuteye baturutse hanze y'igihugu cyangwa mu bihugu by'abaturanyi bateje umutekano mu gihugu ayoboye. Hagati aho ariko leta ya Kongo isanzwe ishinza u Rwanda ko ari rwo rufashe umugongo haba mu bikoresho mu barwanyi b'umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuri ubu ngubu umaze no kwigarura uduce tutari dukeya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tshisekedi akaba yizeza abaturage cyane cyane ababa mu turere turangwamo imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu ko ntacyo atazakora kugira ngo igihugu cye gisubirane amahoro ndetse n'umutekano. Yagize ati njyewe nk'umukuru w'igihugu, nk'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ndetse na polisi z'igihugu, ndabizeza ko ntazadohoka mu kurwanira ubutaka bw'igihugu cyacu no mu kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Kuri bene wacu, bashiki bacu ba Kanyabayonga no mu turere twose tuhari, ndetse ndabasezeranyije ko nzakoresha ingufu zose kubw'ikiguzi cyose bizansaba, niteguye kugitanga ariko nkagarura amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu cyacu. Intambara zirangwa mu burasirazuba bwa Kongo zifite inkomoko mu bibazo by'umuzi ku gico cy'impunzi z'Abanyarwanda bahungiye muri kara karere guhera 1994, nyuma yaho zari inyeshyamba za FPR zarwanyaga leta ya Juvenal Habyarimana. Zikurikiranye iyi leta zihungira mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe akarere k'uburasirazuba bwa Kongo kabarurwamo imitwe y'inyeshyamba irenga 100. Umutwe wa M ukaba ari wo ubu ukomeje kuzengereza leta ya Kongo kuruta iyindi mitwe yose kuva aho wongereye intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021. Uyu mutwe wa M umaze kwigarura uturere tutari dukeya muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoje wigaruriye
agace ka Kanyabonga byatumye inzira zigana mu mujyi wa Butembo, Beni, aho muri teritwari ya Rebero iyo ntara yongera kutaba nyabagendwa. Tshisekedi atangaje ibi mu gihe amasezerano yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ashyigikiwe n'akarere binyuze mu masezerano yabereye i Rwanda ndetse na Nairobi hamwe n'umuhuza mu by'intambara Perezida wa Angola João Lourenço ntacyo arageraho mu guhosha aya makimbirane hagati y'iyi ntambara ya M ndetse na leta y'i Kinshasa. Kuri ubu ngubu ibihugu bitandukanye bikomeje gusaba leta ya Kongo guca inzira y'ibiganiro bakaganira n'uyu mutwe wa M23 ngo nicyo cyonyine cyakemura iyi ntambara, nicyo cyonyine cyatuma Kongo igarukamo amahoro. Gusa leta ya Kongo yo yafashe umwanzuro w'uko nta biganiro bizigera bibaho, ahubwo izakoresha imbaraga za gisirikare mu kurimbura no mu gushwanyaguza aba barwanyi b'umutwe wa M23 ku kiguzi icyo ari cyo cyose bizasaba leta ya Kinshasa, ngo nta nzira yo kugirana ibiganiro na M23, ahubwo hagomba kuguma kwifashishwa ingufu za gisirikare mu kurimbura no mu gushwanyaguza ibirindo bitandukanye by'umutwe wa M23. Izi ntare za Sarambwe ni umutwe usanzwe ugaragaza ko nawe witeguye kwirwanaho kandi ukirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga. Gusa amakuru avuga ko M23 burya nayo ari umutwe ukomeye cyane kandi umutwe ukomeje gutegura urugamba uko bwije n'uko bukeye. Kuri ubu ngubu noneho aho uyu mutwe wa M23 wamaje kwihuza imitwe ya politike na gisirikare uyobowe na Colonel Nanga, bivugwa ko uyu mutwe wa M23 umaze kongera ingufu mu birwanire mu butaka, mu kirere. Hari n'abadahwema kuvuga ko M23 nyuma y'uko ifashe agace ka Kanyabayonga gasanzwe gakungahaye ku mabuye ya korota, ubu M23 yabaye nk'aho ihagarariye indi mitwe yose irwanira hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. By'umwihariko M23 ari umutwe usanzwe ufite ibirindo bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu aba barwanyi ba M23 babarurwa nk'aho ari umutwe uhagarariye indi yose. Gusa leta y'i Kinshasa yo niyemera ko M23 ibaho, ahubwo ivuga ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zashoye intambara ku butaka bwa Kongo zigambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu mu rwego rwo gushakisha ingufu zose byakoresha kugira ngo babohoze ubutaka bw'iki gihugu, kuko u Rwanda ngo nirwo rushora intambara ku butaka bwa Kongo rugambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. U Rwanda ruhakana ibi birego rugashinja Kongo ko nta hantu ruhuriye n'ibirego Kongo ibashinja, ahubwo Kongo ko ariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zasize zigize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994 kugeza na n'ubu ngubu bagikomeje gutegura umugambi wo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda babifashijwemo n'ibihugu by'amahanga bidahwema kugaragaza ko bishyigikiye abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Nshuti bakunzi bacu, mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye nk'uko twabasezeranyije, reba munsi ya video nimba ari ubwa mbere udukurikiye wikandire subscribe, ubundi amakuru yacu uyakurikirane uko bwije n'uko bukeye.